米德论的罗米阿米阿祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Dalam ikansya kita topi pafuli no kawas ititaanan to follow high a romias. Nanay maru ijen no mita ko suar no kawas. Atau malu sapasama no mita anini a romias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I Yohani Pitu kusafaw at sipang tusapulo tusa atusir suasa. Mapapalito ako itangranan ko sa katatamaan ng ra amatiya o nibi palatasamaan isu itakwanan. Ta matiya o nikalatsay ita ko nikalatsay ng ra saan. 约翰福音17章22节说：“你给我的荣耀，我也给了他们。我要使他们合而为一，像我们合而为一一样。” Salikakaaw, o nga ayay a pinangan no mita o misa Kristo ay ko nikalatsay no falujot. O pakay ni ay I ulah no kawas a masasi pa ijer, masasi tolon, ato masasi ulah-ulah kita. Ta pakay ni hatsa I nikalatsay ko falujot no mita a mapakalemer no kawas kita. 同心合一是基督徒美善的特质。我们以上帝的爱彼此劝勉，彼此代祷，彼此相爱，并且我们也因为同心合一而蒙上帝的祝福。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Matumusay ko ulah a wama kawas. Nanay, pakay ni I ulah numiso a malatsay ko falujot nunyam a masasi ulah-ulah. Ta ano o paro to nuruma nunyam, ano o kiukay to nunyam I. Pakay ni I nikalatsay ko falujot nunyam a mapakalemer iso. 慈爱的天父，愿我们在主爱中同心合一，彼此相爱。无论是我们的家庭或是教会，都因为同心合一而蒙福。Pakay ni itatamaan na angangan utapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。